ndowooza mwebale okuba nga mwekuumira ku channel ya Dr. Hussein Media. Banange olunaku olwaleero neze kutegeeza bannayuganda nti bannange abembi b'ebusoga bakaaliyo. Abembi b'ebusoga bana basooka mu ndongo y'ebusoga beetaaga ki kyebeta obuyambi n'essaala imwe. Kati waliyo ababeje abaidanga nga babika muzeeyi mata. Muzeeyi mata g'abaana baba otoko kukofera abaana bakubone bulungi feesi. Ono n'omwami gwebeese mata g'abaana abasinga mu mwidino mata g'abaana alina olwemba lwatera okunembera lwebeta abalimperekera gali bamagombe bakuba nti akadongo kali wala yandisunire muku mata g'abaana ono atukonere muku katinkini kati. Ya mama, ndongende samalengo natalia kalabuka komuga komulabula mwana balawe ejo baba ubesenta baladide Ni bali bamuganda abali mperekera muje busaka baba mugali bali baluniriri ngogala mire nguzira nsonga ebijibiji bali baluniriri emotoka bali baluniriri ediri mperekera nsekenje masakalaga edindi bali baidinda edindi bali bamukamali ejo baba ngogala mire nguzira nsonga eruka bali bachiyunga eneji bali baiganga ngogala mire nguzira nsonga baba eneji bali bamusesa mama bana mwitanga mwalira ejo baba abandi bakurira kenze nganda ile nguzira nsonga kire nemuna ifajuru oh baba nakano Bulire eddoboozi sente zebatakuganga baba mulambo wali osula ndala baba mulambo osaba olukumi naire oba bwakafoti baba mulambo omutire baleeta netukomera motali abagaiga babuuza bwante eyokulirayo obye batakuganga nga baba mulambo nga bwegololeire nguzira nsonga bayabamu okunana so ndowooza baba mata tweyanziza oyo ni gwe beese mata g'abaana abasinga mumbuzanga muzeeyi mata aliwo muzeeyi mata aliwo baida bamubika muzeeyi mata alamusaako ku bantu abasoga oliyo abasoga abaze mata dada wabembi nkaliwo nkatemya akagera aliwo tukamukube aliwo munaye muzeeyi mata akaali musadaka akegolola musadaka ali ebirweirerweire birimu aye ng'okutambula abasinga baali bagoba muzeeyi mata nga wabatambula yeweta muzeeyi mata tiyeweta akaali mugolole so muzeeyi akasente kano banange esente dino omukyala ali namutamba esitampaireku sena nakuba nti lwakituwaaku ku muzeeyi mata era wemwagenne muzeeyi akasente kano baba kankumi 5 aye ndikwenda ojonwemoko ninze mutabani wa Dr. Hussein baba yakuwandikisa Dr. Hussein mbewo